Haleluya. Hano hanyu harasanga hari amatara menshi. Turashima Imana ko iduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tubane mu materaniro. Iyo ntangiye kujya kubwiriza njya nkunda kubwira abantu ngo iyo bantumiye akenshi Imana ibishaka kunyungura ibintu byinshi kandi n'abandi ishaka kubungura. Nta munsi n'umwe hari umuntu wari warenga ijambo ry'Imana nk'uko abantu benshi babyumva. Ijambo ry'Imana rikora habiri, rikora kurivuga rigakora no kuwo turibwira. Rero ndashima Imana yuko yabonye yuko muri ibi bihe tugomba kubana. Imana ihabwa icubahiro. Tekereza ko ari inshuro igera ya kabiri hano mu buryo bw'ivugabutumwa. Hari ikindi gihe nageze atari mu buryo bw'ivugabutumwa, ariko mu buryo bw'ivugabutumwa uyu munsi ni uwa kabiri. Nk'uko mwene data yabivuze, hari ukuntu abantu baza basanga bakorana cyane mu bintu byinshi. Ndatekereza ku isoko ibohora turakundana nubwo abantu badasurana cyane, ariko hari ikintu Imana yashize mu mitima y'abera. Abera ubu barahuye. Haleluya. Hari ukuntu Satani izigenda izana ibihe bimwe ikumva mbese ngo betami kumva ukuntu, isoko ikumva ukuntu, andi matorero akumva ukuntu. Hakaba ikindi gihe Imana ihuza ibintu. Kandi niba hari ikintu kigira imbaraga mu isi ni ubumwe bw'itorero. Icampa biri mu isengesho nsenga ngo Imana izaha abashumba bose mu isi bahuze. Imana izaha abayumbe bose bahuze. Imana izaha abaririmbyi bose bahuze. Kuko ni isengesho Yesu yazize asengeye abizera. Yaravuze ngo ndagiye mbasize mu isi ndabasabira kugira ngo ubahe kubumwe. Iryo ni isengesho ntuzajya wumva wagize udukimbirane muri wowe cyangwa wagize uducakubiri. Uzaba uri utesha agaciro isengesho Yesu yasize asenze. Yesu yasenze guhuza. Niyo mpamvu ikintu cyose kigomba kwitondegwa mu itorero, kigomba kwitondegwa mu by'Imana. Nubona hajemo ibice, yego birashoboka. Mu Bakorinto haravuga ngo hari igihe nyine hagomba kuba ibice abadahuje n'abahuje bikagaragara. Ariko iyo ari mu buryo bw'Imana ntihagomba kuba ibice. Hagomba kuba hamwe, kuko uwo munsi tuba twateye ibirindiro by'abadayimoni twese turi hamwe. Semeni amen. Nukuvuga ngo imbaraga isoko ibohora yari ifite wenda tuvuga igeze muri 80%. Hakeneye imbaraga z'abanyakenya, hakeneye imbaraga za betami, hakeneye imbaraga z'abavuye muri diaspora, tugatera iyo venti kuzura. Niko biba bimeze. Iyo rero abashitsi badusuye, niyo mpamvu nza mbiha agaciro. Umushitsi niba namuha podium azagerageza ku buryo atera ku ntego adahusha intego. Azagerageza rwose avuga tumva ndi kuri target. Semene amen. Ndi kuri target runaka bene data nsanze bagejeje aha, harabura kambi kamwe gusa ngo igihanga cya Goliath gicike. Uhagarare kuri target ugamije gutsinda, utagamije wowe, ntiyagira umuntu ushimwa, ntiyagira umunyacubahiro, ntiyagira undi wese. Uzugira target yo kugira ngo ubwami bw'Imana uwo munsi buvuze impundu ku bw'abapagani bahindukiye. Mana ishimwe. Ndabasabira kuba umwe yeme pe. Abakristo bari mu kugira ejo ndi himerutse kubwiriza ku rubuga rw'ivuga butumwa duhuriyeho. Ndababwira ngo natangajwe n'ukuntu ejo bundi nahishuriwe ikintu kivuga ukuntu impano zagiranye amakimbirane. Impano zigiranye amakimbirane bitangaza biraba. Abapasiteri basigahaguruka ngo ntibaza bumva abayumva, abayumve ngo ntibaza bumva abapasiteri, abaririmbyi ngo ntibaza bumva. Impano zagize amakimbirane, zaragwanye, zarashize. Kandi Bibiliya ivuga ngo ico zatangiwe ngo nukugira ngo zifashe, ngo kandi ngo zungure mu itorero ry'Imana. Nico gusa, ta makimbirane. Twese nukugira abaririmbyi nimusaza mugira cyo twese ni gutya, nituja mu ijambo twese ni gutya, nituvuga ngo he twese ni he. Nuko kugira ngo tutazahusha intego y'ico twasigiwe ku isi. Rero ndabishimiye yuko mu b'Imana yagambiriye yuko tugomba kuganira nanje ndimo, kandi namwe ibyo muri gukora biri kunezeza. Imana ihabwa icubahiro. Mugira igitabo cy'indirimbo hano ngo mukintize. Igitabo cy'indirimbo
umwami wacu Yesu twigishwe ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka byadukomeze tujya imbere dutsinde ibigeragezo turwane intambara twihanganiye byo byadukomeze tujya imbere dutsinde ibigeragezo turwane intambara twizeye twihanganiye turabasirikare benshi tugejwe mu maraso umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi kubw'imbaraga dufite tuzabaho no mu rupfu dukomeze dushire imbere dushimire haleluya kubw'imbaraga Mana ishimwe we tuzabaho no mu rupfu dukomeze dushire imbere dushimire kwa Yesu dufite rero dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye uko yaya amina ku musaraba haturuka iriba rimara inyota twahamwereye amazi meza amina ku musaraba iriba rimara inyota twahamwereye amazi meza amina mw'ijuru ayini barafarigera mayira barusha tuzuye mama ayi mugihe tuzahimbaza Yesu umukiza amarira yacu yose haleluya aya umukiza amarira yacu yose tuzanezerwa Mana we haleluya turi abasirikare semeni amen tugiye kuganira ijambo rivuga ngo kuba umusirikare mwiza wa Kristo kuba umusirikare mwiza wa Kristo semeni amen Hallelujah. turi abasirikare benshi bogejwe mu maraso umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi umugaba w'ingabo arahari umugabo w'ingabo arahari turi abasirikare benshi tugiye kuganira amagambo ya gisirikare Imana ihe umugisha abayobozi mwadutumiye Imana ihe umugisha abashitsi muri aha ubuyobozi bwose bw'iri torero turabwubashe cyane databaho umugisha rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo hanyuma maze kumpera umusomyi mwiza mikro araza kumfasha kugira ngo tuze gukoresha iminota neza haleluya urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo 2:3
aravuga ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba umusirikare kandi ngo yishire mu by'ubu bugingo ngo bakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Haleluya. Urera Mana ya Isiraheli. Uri mwiza ibihe n'ibihe Mana. Uriho uzahoraho. Mu byitwa Imana nta mana ihwanye nawe. Mu bakomeye mu boroheje mu bikomangoma. Mu bizaza hanyuma no mu bizaba. Nta mana n'imwe yakubanziriza nta niyaguheruka nta n'indi dutegereje. Ukuye Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana izivuga bikaba. Wategeka bigakomera. Imana itazigirwa inama. Imana itatinya abantu. Imana itivuguruza. Imana idakangwa na biracitse. Imana iriho. Duhagaze imbere yawe, duhagaze imbere y'ubwoko bungana gutya. Imbaraga z'umwuka wera w'Imana zidubashishe, twe kuvuga ibyacu, twe kuvuga ibya kamera, twe kuvuga ibyo gushimisha isi. Uduhe kuvuga ibyo wagambiriye muri uyu mugoroba Mana, kugira ngo ubwoko bungana gutya natwe turaha. Ayi Imana we, ayi Imana we, ayi Imana we, titugira akamenyero ibyawe. Benshi ngo baribagiwe bararimbuka. Benshi kubera kubimenyera bituma babera isaka baroro yo kurimbuka. Ariko turasaba imbabazi z'Imana no kubaho kw'Imana no gushobozwa n'Imana ngo be hafi yacu mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Urugwandiko rwa Timoteyo rugizwe n'imirongo 4 rukagira n'imirongo 83. Ibice 4 mirongo 83. Hari ijambo riza rinezeza uko bita Yesu muri iki gitabo. Babita Yesu ngo Kristo niwe cyitegerezo cacu. Haleluya. Kristo niwe cyitegerezo cacu. Uru rwandiko rwa Timoteyo niko gwita Kristo. Hanyuma umurongo mukuru ni iki gice cya 2 ku murongo wa 3 avuze ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nkuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Semene amen. Ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nkuko bikwiriye umukristo mwiza cyangwa umusirikare mwiza wa Kristo. Urugwandiko ndarukunda cyane. Iyo dusomye Timoteyo wa mbere hari aho Paulo yagendaga babwira gutwara intwaro z'Imana. Agenda bibutsa gutwara intwaro z'Imana, kwambara, yagiye abibutsa. Ariko iyo dusomye iki gice iki gitabo mbese Timoteyo wa 2, Paulo yagendaga abwira Timoteyo, haleluya, kujya imbere hamwe n'umugaba w'ingabo. Kujya imbere hamwe n'umugaba w'ingabo. Wa mbere yagiye avuga uburyo bagomba kwambara intwaro, uburyo bagomba kuba bameze, bagomba kuba bahagaze. Ariko iki ngiki cya 2 yagiye ababwira ukuntu bagomba kujya imbere hamwe n'umugaba w'ingabo muri iki gitabo muri uru rwandiko rwa 2. Niyo mpamvu rero tugiye kuganira ikintu cyitwa umusirikare mwiza wa Kristo. Njya nkunda kubwira abantu, nkunda ikintu cyitwa umusirikare. Ndi umusirikare ariko mu madepartema aba mu isi nkunda yo mu buryo busanzwe. Nkunda igisirikare. Nje n'umunsi numvaga ibintu byanze mu buzima bavuze ngo ibintu biranze. Shwa ya 2 no hitamo ni igisirikare. Niko njya numva muri ngi kuko naranakirase gutya ndangije ishuri siziye mu kwa kunda abandi bajya mu ngando. Nari ngiye kujya muri polisi. Ico gihe byari bitaragira cyane, ababyeyi barambwira ngo ntibizokunda ngo umwana w'umukobwa ngo agiye muri polisi. Ariko muri nje nari namashije muri baba polisi ba mbere bafataga 2006 kugira ngo baje kuri njewe narimo. Niko nagaza numva kandi nari muto. Kubera gusa ukuntu nkunda abasirikare, mbakunda mu bintu nka 4. Mbakundira gahunda bagira. Ikindi cya 2 mbakundira ukuntu baza bambara. Ikindi cya 3 mbakundira ukuntu batagira ubwoba. Ikindi cya 4 nkunda ukuntu batagira ubute. Nibyo bintu nkundira abasirikare, kibagira ubute.
ntibagira kwa kwihinduza kwacu ko buburira inguzu uhindura imbavu niziruha ngo uhindukize nizihindukiza ngo ugarame nizanga ngo uryamishe umugongo. Ibyo ntibibaho. Nta mushangu ubamo. Nta mushangu bosanga mu gitondo yifashe gutya ngo yamafata imbunda irambika haze ngo bazasanga yifashe gutya. Ntibibaho. Ntibizoshoboka. Ariko turaganira uyu mugoroba. Turaza kuganira kandi turumvikana. Muri iki gitabo rero urwandiko rwa kabiri Paulo yagwandikiye i Roma mu gihe yaraboshe, kubera ko iyo twumvise amagambo yabwiraga Timoteyo yari amagambo yo kumusezera. Semeni amen. Yavuga ngo narwanye intambara nziza yo kwizera. Narinzi ibyo kwizera. Igisigaye mbika ikamba. Narayirwanye pe. Hari ibintu nyankundira Timoteyo, ni kwa ko nababwiye ngo abasirikare ntibagira ubwoba. Umusirikare baza bamubwira ngo jimbere. Uko iyo nyine bamubwiye ngo shikani murebe kuntu kubera kugikunda. Nukuri nza namanje ku rugamba nkavayo. Sindabona aho barasa, sindabona aho intambara yabaye, ariko murinje kubera kugikunda. Nza namanga icora kavuga ngo babonye Aduhaye bakavuga ngo mbele. Nta guhindukira uko nyine ni imbere, nta kubaza ngo iki komande yavuze ngo ni imbere, nta kumubaza ngo ese imbere gute. Azarasa nuko akabona baramurashe wenda uri imbere yiwe, nta kuvuga ngo nta gusubira inyumaga. Aza yamakomeza akarasa undi bakamutsinda bakamubwira ati mbele gusa. Ketse iyo babwiye ngo mugaruke bataravuga ngo mugaruke 800 yoshira. Batarababwira ngo mugaruke inyuma twongere dufate umurongo wo kongera kurwana kuko Aduhaye ifite imbaraga. 600 yoshira gutya. Batarababwira ngo mugaruke. Nta wovuga ngo yamayivumbura ngo byanze. Ahubwo ibo bobanza bakamukuraho kugira ngo adateza abandambutiyaje. Niko nza numvuga isirikare sinakibayeho papa sigeza nta muntu numwe. Ariko muri nje kubera ukuntu ngikunda. Ndabakunda. Habe niyo mpanyuze. Habe niyo mbasanze ku muhanda nzambwira Imana ngo Mana ya Isiraheli we uzogirire neza ingabo. Ndazikunda. Na televiziyo abandi bazareba udutente n'uduki. Ahubwo nshira nkareba karasisi k'ingabo. Paulo naragomba kutubera icyitegerezo cy'umusirikare mwiza. Kristo niwe mugaba w'ingabo, ariko hari abasirikare bagiye bakurikira. Paulo yageze igihe yigirira icyizere akababwira ngo noneho ntabyo kubabwira, aho nzoza nkura ikirenge namwe muze mugite, kuko njewe nizeye ko nta gushidikanya namaze kugishira muri Kristo. Singira amashaka nimubona ngize gutya namwe muzamwanga ngo moya mbiri, kuko aho ndi simfite amashaka yo kubayobya pi. Namaze gutera intambwe sinteze kwisheganya. Rero nizaza ngira gutya timukaza mubaza ngo se Paulo tumukurikire, muzamwama mugira gutya kuko njewe byararangiye mfite icizere cyuko ndi umusirikare mwiza. Nimuzoza mubona ngize gutya rero namwe muzamubwira ningira gutya mwamubwira ningira gutya mwama mubikora. Ntabyo kubaza. Haleluya. Iyo usomye rero Timoteyo ya kabiri mu bice 2 ku murongo wa 9, Paulo yari yamaze gufatwa kandi agiye kongera gufungwa bwa kabiri. Ahambere afungwa hari ahantu heza, hari akazu bari baramuhaye keza, ashobora kuganirira n'undi muntu, ashobora no kongera gutereta akavayo. Ariko aha kabiri hari ahanyuma ho kurangiriza. Niyo mpamvu yabwiye Timoteyo avuga ngo ndagusaba uzase uzanire umwitero, uzanire n'ibitabo ngo cyane ngo izimpu bizane zoze kundeba bizane. Kuko yari umwana yari yaratoje ubutumwa,
aravuga ngo sinogenda ntagusezera. Bibiliya ivuga ngo ikintu yashakaga kumusezera, ngo yashakaga kumubwira amagambo, ngo amubwira ngo nubwo ngiye ndagusaba kuzazubwira amagambo abantu aya uzubahumuriza, uzubahumuriza kandi ubahane unabacane uteshe. Semene amen. Semene amen. Umusirikare mwiza, mwiza, mwiza. Ujya umugabo nusoza ubutumwa haranira ubumwe n'Abanyarwanda. Umusirikare mwiza, mwiza, mwiza nugwa mu gisirikare, mwiza, mwiza, mwiza bakavuga ngo uyu ni mwiza, agomba kuzira icyo bita umurimo we. Nkunda ukuntu baza bashingura abasirikare, ndabikunda, ndabikunda bitewe nza mvuga nti hari ibintu biza, hari muri ubu buzima byanejeje ni ikiriyo cy'umupasiteri n'umusirikare. Uburyo baza batwara umurambo w'umusirikare n'uburyo batwara umurambo w'abapasiteri ni ukuvuga ngo ntimwonkoraho ntimwokora ku isanduku ntibikunda. Ni ukuvuga ngo abapasiteri baza bambara amakositimu akaba aribo, ariko nabwiye Imana ngo asandi gusa ko ako gashusho nako gahari. Abapasiteri nibo baza bambara, nibo baza bategura indabo, nibo. Umurambo w'umupasiteri nta muntu usanga wo ukoraho, kese yabuze abandi bantu birashoboka, ariko uzuterwa n'abashumba ugakorerwa protokole n'abashumba. Niko n'igisirikare kimeze, nta musivili woza gukora sinzi, ntago bikunda, ntibikunda. Umusirikare mwiza rero, semene amen, nuwihanganira ibimugerageza. Nuwemera kurenganirwa icyo kintu. Bibiliya ivuga ngo nibabarenganya cyangwa bakababeshera ngo muzishime, ngo kuko ingororano zayo ngo ziriho. Icyitwa umusirikare no kugira ngo ahabwe peti nuko haba habaye urugamba yatsinze. Ntago bapfa guharasinga umuntu ngo bagiye kumuha ipeti aryamye muwe, ntibikunda. Abantu babaye abasirikare nyabuna muzonsobanurire icyo kuko ndabakunda. Ntabwo bogukura mu nzu ngo bamavuga ngo bitewe n'ukuntu twagutekereje wewe kaporari ngo turifuza kukwambika, ntibibaho. Baza bamenya uwo bari kubiteho ipeti ariko yatsinze yaduye nk'ibihumbi, bakavuga ngo uyu munsi tuguhaye iri ngiri, bwace yanesha urundi rugamba tuguhaye, bwace tuguhaye, bwace yagira akaruha kazamuka kandi agasha kabaho. Abana n'abandi baza bagwanira hamwe bagasangirira, ariko bagasubira aho kugira ngo babambike bakazabasubiza inyuma, inyuma, inyuma. Umuntu akaba kaporari imyaka magana, abandi bakazamuka umwaka umwe bakazamura abandi iwe, kubera ashobora kuba ari ikiganda. Semene amen. Umusirikare mwiza rero twita mwiza nubasha guhagarara muco yahamagariwe. Muri ibyo yavuze ngo turi abasirikare benshi bogejwe n'amaraso mu mwami wacu Yesu Kristo. Bibiliya ivuga ngo ntitwabahawe gusa kumukuri, twahawe no kubabazwa kubwe. Twiteguye no kumutoterezwa, twiteguye no gukubitwa imisumari, twiteguye no kwanga kubwe, twiteguye no kubwe. Turabyiteguye, ntitwahawe gusa kunezererwa mu gakiza ngo twishime urukundo rwa Yesu, habe n'imibabaro izozi dukurikije Yesu. Umukobwa w'umushunemu yigeze kuvuga ngo umukobwa ngo nubwo yirabura ni mwiza, nubwo nirabura ndi mwiza. Byatewe n'izuba nari mwiza, ariko kubera izuba, kubera mambo ya dunia, kubera amatatizo ya dunia narirabuye, ariko nari mwiza, nari mwiza.
hari igihe usanga umusirikare wari inzobe wamugeraho kubera wenda nk'igihe ahantu amaze wenda nk'ahantu bamutumye mu izuba ryinshi akaza yarirabuye ukazuyoberwa isurinde ntabwo unyibuka ndi kanaka kubera ububabare bwaho yarari kubera ibiryo yaryaga agahindura buriya po hinduka bitewe n'ibyo uri kurya po hinduka bitewe n'aho uri umuntu uhora arya neza akanywa neza amazi akarya imbuto neza akaruhuka akagira ngo yoreka gusa neza ketse ari shitani yateye ariko umuntu urya nabi hari igihe po itazikunda kugaragaza cyane fresher ukuntu ni ibintu bitandukanye. Paulo yagiye aheba ibintu bikomeye tekereza doktora guheba ubu doktora ukabuheba ukazuja kwiga umurimo wo kuboha amashitingi ukazuja kwiga umurimo wo kuboha amashitingi asize ibintu bikomeye kandi ngo yari umunyeshaka rikomeye mbese yari umusitari yarazi gukora akazi ke neza ariko ngo ubutumwa bumaze kumugeramo amaze kwinjirwamo n'akantu kitwa ubusirikare araheba aravuga ngo noneho sinje uriho ni Kristo muri nje singikora ibyajyaga bintegeka singikora ibyo nkunda singikora ibyo binezeza singikora ibyo mbona bibisa nkaho abantu bigeze singibikora ico Kristo yavyutse avuga ngo ukora iki niba avuze ngo kwenda niba avuze ngo lala niba avuze ngo aho avugiye niho nza mpagurukira umusirikare aza yicara afunze ibikweto yambaye urukweto igihe gabo uvuga ngo tugende iwega n'ukugenda ntakuja gushakisha ngo ese yakamambiri na ya sandare ngo birihe ntago bibaho umuzigo uhora ufunze semeni amen umuzigo uhora ufunze ikindi kiranga umusirikare mwiza munsomero Yohana 14:15 Yohana 14:15 Yohana 14:15 umusomyi mwiza wihuse yihute cyane twavuze ngo icyambere agomba kuba yihanganye akaba yonazira nico gisirikare arimo nico cyitwa umusirikare mwiza hanyuma kabiri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 14:15 Bibiri iravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanje amen nimunkunda muzitondera amategeko yanje nimunkunda muzitondera amategeko soma Befesi bice 5 bice 5 ku murongo wa mbere nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa nk'abana bakundwa amen komeza hepfo kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira kuba ituro n'igitambo c'Imana n'umubabwe uhumura neza amen kugira ngo umusirikare abe umusirikare mwiza nuko agomba kuba akunda ico gisirikare mbabwije ukuri adakunze igisirikare nuko kucihanganira nuko kwemera kuryama nabi nuko kwemera kandi nza ntangara umwana w'umusore uzuhaguruka atagiye kugwanira umwana we atagiye kugwa akagenda gusa umwana w'umusore hari uwo twahuye karambwira ko ari umusore atarakora ubukwe ambwira ko ari umusirikare abahantu kuri umwana w'umusore igisirikare aza kundi igisirikare akagikunda atagiye kugwanira umwana we basi ngo avuga ati umwana wanje reka ndebe ko aramuka umwana w'umusore akamahaguruka wenyine akinjira mu ishamba akazarara wenyine mu ishamba akazabona inyamaswa wenyine mu ishamba inzara ikamurya akifunga umukandara cyane wenyine wareba ikintu inyuma kiri inyuma ari kurwanira uko akibura ariko kubera urukundo akunda igihugu kubera urukundo akunda igihugu
akavuga ngo njewe hari umwana uherutse kuvuga disikuru aranezeza cyane ngo papa ngo azize ibintu bibiri ngo azize igihugu ngo tumushinguye azize igihugu ngo kandi ngo kubera iyo mpamvu ngo papa ntapfuye ngo turiho kuko natwe ngo turacakunza igihugu. Hari amagambo nza numva kaza mvuga ngo ariko uko abakristo byagenze gute? Papa apfuye azize igihugu kandi ntimubabare, papa aracariho kuko natwe turagikunda. Muri make ndaho papa agiye umwanzi ntiyishime, niba papa apfuye turi inyuma tuzomurasa tuzomurasa. Aho papa acikirije turahari tuzokomerezaho. Ariko wumva abana b'abasirikare disikuru bazabata ariko wumva umwana udatinya ati papa baramurashe reka tubivemo we igisirikare kiraduhekuye, akavuga ngo papa ndahagiye, papa akoze umurimo we natwe rero aradusize turi inyuma ye, aho yasigirije tuzohafata. Ariko Imana abana b'abasirikare bubahwe ni mu nkunda semeni amen, muzitondera amategeko yanjye. Ni mu nkunda nidukunda umugaba w'ingabo Yesu Kristo, nitumukunda tuzanamupfira. Nidukunda Yesu uzemera kurenganywa kubwe. Urukundo Bibiliya ivuga mu migani mu ndirimbo za Salomo ngo urukundo egara urupfu. Imbaraga z'urukundo ngo zirangana n'urupfu. Reba imbaraga urupfu rugira. Uzi ko urupfu ruza rukugeraho ukazunanirwa kuvuga, ukazunanirwa guhugura umugongo ukamucika, ukazunanirwa ukazujuguma. Wari ukomeye nk'ibuye, urupfu ruza rukugeraho ukaza wamujuga wewe ngo natentebukiwe we. Imbaze ngo izo mbaraga z'urupfu ngo zingana n'imbaraga z'urukundo. Reba ukuntu dutinya urupfu, sibyo? Umuntu azapfa hafa nk'abatatu ngo isi yashize. Wabona nk'abantu bane bakoreye accident rimwe ngo umuriro watsi ngo bitangaza niki caba ngo isi yose yashize. Abantu bane nibo bapfuye ukavuga ngo isi yose yashize kubera imbaraga z'urupfu. Kandi uzuja gushingura ukazamuvuga ngo mana uyu mwaka nzogukorera kubera imbaraga z'urupfu zigatuma ufata imyanzuro. Wagera mu rugo ngo madango twiyese ukamubwira umugabo ngo papa kana ngo bijya twageza dupfa ngo nukuri tubireke. Imbaraga z'urupfu gusa ko zirabakina, wamara icumweru ruvuyemo gutya ukamusubiza kuri ka gatebe kumujinya no guhangana n'ibyaha gusa ukazukaza. Imbaraga z'urupfu zazituma abantu benshi umuntu azagwara ngo nimumpamagare pastor ngo nihane, yaranze kwihana akaza ati nange kubivuga ukuntu ku munota wa nyuma ngo mu pinti yarashaka kwihana gusa agasonga kamukubita. Niba iyo akiza azavuga ati suku nimenye nda gute. Ugo rukundo rero nituba abasirikare tugakunda Kristo, kintu kizakurikira ngo tuzitondera amategeko ye. Impamvu umusirikare atuza bakamubwira ngo haguruka nta kibari tuguha kamara imyaka 10 atarabona famiye kandi ayikumbuye yeme, nukubahiriza itegeko. Nabeta ngo yaye ngo bambwiye ngo madamu yabyaye ngo nimutamburushe ngo ndava mu kisirikare. Yobyara uwa mbere akazaja gardienne akarangiza secondaire agize agahayo, yozamubona agiye kuri mariage ye. Bamenye n'ivyo bitekerezo ko bifite bo kure kurugiye muri mariage. Tuvuge ngo amen. Abakristo byagenze gute? Umuntu bari mu kumfa kumuvuga gusa icumweru kimwe. Mwisoko ibohora mwamutamira mwamuvuga gusa umugoroba umwe ngo avuye mwisoko ibohora kurajaye n'ahandi uzobasanga. Yasanga muri betami twamuvuga agasohoka, yaje muri katolike bamuvuga agasohoka. Uzozerera nurangiza ikintu gusa uzokuramo ni umuruhu. Kuko watinye igisirikare, watinye kose.
timuzi ko bazabakoresha ico bita kose kose ivuze ngo ni inkoni 100 wozijya mu gitondo saa 11 utaroga saa 11 bakazigukubita nziza taranafata n'icayi tuwomara kuva kuri kose uvuga ngo numva ngo ngiye ngo ndahita nitahira okuga ati umva ihu yawe uracyari sevire we subira kwa mama wawe uracafite amashere uracari bebe ariko kubera urukunda kunda bazamukubita 100 bwaca niba bazongeza 200 ni 200 bwaca niba ari 300 kugeza niba sinzi zo bazafatiragaho sinzi niba zanabakubita ibyo ni jewe ni juzu byimagine iyo ni imagination bompa magaraga ati ngwino uvuge ziranko ntaho nzisi ntako sinagiye nukubera kugikunda gusa niko nza ni imagine ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye kuko amategeko yanjye ntarusha arorosha ku muntu ukunda itegeko rirorosha ku muntu ukunda umudamu aza kubwira ngo sinshaka kutaha bwije kubera kumukunda ukaza utaha saa 12 kandi wageze utaha saa 4 ukamuvuga ngo madamu yaravuze ngo saa 12 nzamukwasa none ibyo dukora tubikore kare ariko saa 12 ntabwo nyirenza kubera urukundo ukunda umugore wawe umugore akavuga ngo umugabo wanje yarambwiye ngo yanga ko ntaha nijoro none niba tujya mu mabrad shawa niba tuja mu makwe yambwiye ko ntagomba kurenza iyi saha kubera urukundo bazamugenda warara ngo ngo umuntu mukuru ufite ubwenge ngo narengeje iminota mana we ngo ayiwe ngo noneho ngo papa kana karanyica kubera urukundo niko ruza rugutera kubaha no kumvira ariko utamwubasha uwo musuzugura ukazawagira saa 9 z'ijoro ariko kubera urukundo uza wamubyubaha ukazamutaha kare ariko urukundo ni gwisa kubera urukundo nti wo kwifata nk'umusaviri ntibikunda nta waba umusirikare ngo abakishize mu bzubu Timoteyo 2:3-1 aravuga ngo mumenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birusha ibyo ni ibyabubu ibyo byose iyi liste ngiye kuvuga ni ibyabubu uramenya gaho utuye ni ibyabubu turamenya niba waravuye mu mategeko avuga ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge n'imbaraga nanze kubitinda kuko iminota ni mike ifaranga uzuja gutanga bari mu kuja gutanga 5 ngo nukuri ngiye gutanga Isaka kuri hano ugukina uzi gutanga Isaka w'ikinege na 5 ngo ntanze ikinege ngwista 5 ngo ntanze Isaka pe bakama kugira ngo pase ngo ndi mu gutanga Isaka gusa Isaka ni nanga ngo ni 5 mu minsi y'imperuka ibintu bizahaba ngo hazaba hari abantu bikunda Timoteyo 2:3-1 muze kwasoma ngo abantu bazaba bikunda yeme abantu bari mu kwikunda narahumiwe uzi ko abantu bari mu kwikunda baruha bakibagirwa amateraniro umugore azaja muri miruware kuvuga ngo azosohoke azove mu nzu akikunda hari igihe uzuja muri sauna bamwe akaza bikubisha indimu abandi bagahwera bagahumigwa kubera kwikunda umuntu akikunda umuntu akavuga ngo kugira ngo ngire nduhuke ngo reka nje kuruhuka umuntu akaza yifotoza yaruha akaza yizamura yaruha akaza yicurika kwikunda gusa umuntu akikunda umuntu akajya yumva ibyiza gusa byose niwe gusa arije bavuga arije batekereza arije umuntu akikunda birizivuga ngo ushaka kunkurikira wese ngo yiyange ngo yikorere umusaraba we ushaka kunkurikira niba ushaka gukurikira Kristo hari ibya kamere byawe ugomba guta kwikunda n'imbuto ya kamere ni kamere mbi bazavuga undi muntu neza bamuvuga ngo yewe ngo ko muramuvuga ngo ntimumuzi ngo muceceke ngo ibyo ndabizi gusa shitani gusa yakugezemo kurashaka gusa ngo ari we bavuga neza bavuga umwana wundi ngo yewe ngo ntimubazi ngo duherutse guhurira ahantu shitani gusa yishari
ariko bavuga uwawe ngihinya ngo nukuri abana banje ngo bagira umuco ngo bagira discipline. Hari umuntu wazavuga ngo bigeze kuza gukumu abageni muri iyo quartier ngo yamababwira ngo mugende mubaze kwa kana akayivuga ngo umukobwa witwa gutya ngo ni umugeni avuga umukobwa we. Baragiye ati yeme duhuye n'umusaza yatubwiye ngo tubaze kwa kana akatuvuga umukobwa usa gutya, basanga ari umukobwa we. Yoranga undi mwana wundi gute ahubwo azamukorera gashi. Ngo bazaba batumvira ababyeyi. Semene amen. Ivyige ibinani abakobwa b'iki gihe, abahungu b'iki gihe, muzi ko kumvira ababyeyi ari ryo sezerano rya mbere ryo kugira ngo uramire mu isi ubone amahoro. Muzi ko ari isezerano Imana Bibiliya yanditse mu Efeso iravuga ngo umuntu wese wumvira se na nyina azaramira mu isi agira amahoro. Murabizi ko ryanditse muri Bibiliya. Ijambo ry'Imana ni ihame, aho kugira ngo inyuguti ive ku cy'Imana yavuze. Sinzi ngo se manguzu ngo ukuraho ubwo buturage ngo ntukajya untera stress. Abakobwa bubu ngo ntabwo itahaga kare ibo ntigute. Wobona umukobwa atashe saa 12 habaye iki? Yego murakora pe, mukora amashoro mukora, ariko kudakora ni ukuje iyo mugiye nti muzamuvuga ngo mwarakuze nti wobwira mama ati mama hari ahantu ufite gahunda nijoro ndaza kuza ntinze. Niko kwiza, ariko gusa wowe uzi nyanga ruzi mu mazi izi kubita hariga kubita hariya, wewe nta uzi ukubaza nda tugiri yuba ntugiri yurara nk'abakobwa bazarara buca yaraye muno bwacu ukamusanga muno. Iyo ni desordre. N'abahungu bazi iyo mico ntibazogushaki bazokureke. Ako nakavuyo. Umukobwa urara gusa mu mazu ngo uyu munsi ngo nagiye gusura ko batantine ngo naraye ngo nabagiye ko bayivona ngo naraye. Niki cabaye? Umukobwa ko azayiyubaha abantu bakazamusanga ari umuntu. Niki cabaye? Wagera ugasanga hari abandi bahungu nabo bagize gutyo. Wagera ugasanga abandi batagira za gahundi wabo. Akavuyo kakaba. Niba ari ugusenga muze musenga mumenye ngo mwagiye mwihuduma babimenya abavyeyi. Wenda muzamara ukwezi nugaruka bamenye ngo wagarutse. Niba ari vuga butumwa mwapanzu usinyara abavyeyi mama ngiyaha ugenda ugaruke. Hari abavyeyi ba mbere bakubyaye, hari abavyeyi bitorero. Nta mukristo ugomba kugenda atabwiye umupasiteri ahagiye. Ntawe tibibaho. Ntibibaho. Ndabizi ko abene data bose bavuye Kenya basabye uruhusha kuko baza batuzanira impapuro. Ukama umva gusa ngo umukristo ngo ageze Mozambique, ubuga niho hagezweho. Ngo yaragiye. Yewe bagiye ryari? Mexique abandi ngo za Maria abandi ngo zako, ukumva gusa nikagasha ukazubona gusa karafotora nk'ahantu ngo ndahangaha. Ese uyu mukristo yagiye ryari? Ariko uzi kuvuga ngo bazaguhamagare wenda guye mu nzira ngo ngwino ushingura umukristo wawe aguye mu nzira. Tituzobashingura muze mudusezera. Muze musezera itorero, niyo discipline y'itorero. Niko kwiza. Jega ndi umushumba ko ndabwira nk'umushumba, abandi bababwire nyine ibyabo. Ngo abiki gihe ngo ikindi kizabaranga ngo bazaba bakunda impiya. Faranga. Ariko ifaranga ziri mu kuvugwa ye. Ndaratanga uziri ko muri mu kwicarana n'abakozi b'Imana. Iminota 10 gusa ifaranga dushakisha ifaranga ukabura n'ijambo rimwe bababwira ngo yeme hari ijambo ryaraye rinejeje rivuga ngo mushaka Uwiteka muzamubona mushakishe ukamumva gusa ngo ifaranga amasaha 10 y'umugoroba tugataha gusa turi mu ifaranga. Noneho hari n'abandi bazikunze kubera kuzikunda akavuga ngo niba ari ukuziba tuzazibi, niba ari ukuzisambanira nzazisambanira, ariko mbona ifaranga. Urufaranga rugatuma amagara yawe umubiri wawe utesha agaciro. Urufaranga ngo bazaba birarira. Abiki gihe bazabirarira bazaba bibona. Kwirarira muzi ko ari icyaha. Hari ijambo rye rivuga mu gutegeka kwa kabiri ngo nimumara kurya mukanywa mugahaga
mukabona mwubatse amazu mukabona amatungo aragwiriye ngo muramenye ngo mutazavuga ngo ni imbaraga zanyu zabahesheje ubwo ibyo bintu muramenye. ariko uyu munsi uri mukamona ngo imodoka yanje ngo abana banje ngo inzu yanje ngo kampani yanje yo murora kwakiye ngo donke ngo jewe bazavuga mu Bafaransa bavuga ngo moi c'est haïssable ngira ngo niko bavuga umuntu uhora uvuga ngo moi. Ibyo mfite byose byavuye mu kiganza cyawe. Siko zarimba rimba nk'iminota ibiri papa iminota yanjye isigaye ngira ngo ni nk'itanu. Haleluya 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 haleluya. Ntacyo nari kwishoboza nagufite, ntacyo nari kwimarira nagufite, kuba ndiho none ni wowe mbikesha umuryango wanjye. Haleluya. Wanyeretse ineza, wanyeretse ineza ihambaye, ntacyo nari kwimarira nagufite, ntacyo nari kwishoboza nagufite, ntacyo nari kwimarira nagufite, ibyo mfite byose byavuye mu kiganza cyawe, ibyo mfite byose byavuye mu kiganza cyawe, ibyo mfite byose byavuye mu kiganza cyawe. Ng'umugabo wanje ngo madamu niki byageze gute yoshaka yo mukwambura mu masegonda osanga byarangiye. Erega ibyo dufite byose ni iby'uwo mucunguzi, natwe ubwacu ntiturabaye nta na kimwe. Habe n'izi mpano uku turi kuvuga n'abandi bari kuririmba n'abandi abaremzi murabizi ko muri mu kugira ikintu n'abandi benshi. Umucuranzi kuvuga ngo acurangira amateraniro ngo nibazane kashi, abaririmbyi noneho mwebwe yeme turabakeneye mutubabare muze muturirimbire ngo mudakubise 200 hano ngo ntituzoza. Ubu none ngo abandi ngo baravuze ngo baze bahera mu ngo zabo ngo amavuta atazameneka ntayo bafite. Icyo ufite cyose waragihawe kugira ngo gifashe abandi. Haleluya. Tukaza wibona niba ugize umugisha ukabona kashi nukugira ngo uzipokeze abandi. Uzuhura uwahuye 5 wagize ikibazo umupasi, uwabuze 20 umupa, uwabuze inzu ugurisha imodoka umugurira inzu. Byagenze gute? Niki cyabaye? Bazaba arabibone, bazaba batukana, bazaba babesherana, bagira urugomo, bagambana, bikakaza indashima. Indashima. Turi mu kwezi ko gushima n'ukuri tukabura abantu bashima. Indashima. Ngo ubuse ngo ndashima, ngo uyu mwaka ngo nagize ibibazo gusa ngo nta n'impamvu yo ngubuse ngo pakana ngo ubuse turashima iki. Ariko uzi uruganda ugira mu mubiri rutagonze, uzi uruganda ugira rutagize ambutiyaje, amara yogira ambutiyaje mu minsi 2 gutya bakagushingura. Ifu cyo kwanga kwakira ibyo wagihaye wowe ukabura ishimwe imbere y'Imana, ukabura ishimwe. Muzi ko nosanga akakanwa karebye iriya isura yanje munsi mukanyoberwa, ikukuguru ko kwama gutambika kukagenda iriya. Mu minsi mike mukaza muza kunsura ndi mu kagare narumye narafatanye mfite ibiro nka 10, warangise ukavuga ngo wabuze ishimwe. Reba amamoto muza mufata abandi bikamyo bizabibanyura hejuru ngo wabuze ishimwe ngo ntacu Imana yakoze. Reba ukuntu kiri mu gakiza, uza abantu badafite agakiza ukuntu bararusha, bari mu kwiyahura buri munsi, ibihumbi byinshi biri kwiyahura kubera kubura ibyiringiro by'agakiza. Sinzitesha umunezero wo mu gakiza kawe, nzakomeza
ngume mu murimo wawe nene gutegereze. Batarabera badakunda babo, batuzura badakunda ibyiza, ari ibyigenge, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, ngo bafite ishusho yo kwera nyamara bahakana imbaraga zabo. Tureba ambutiyaje iri aha hanze yatewe n'abiyita abakirisitu. Icyo rero umusirikare agomba gusabwa kimwe, ntagomba kwishushanya n'abiki gihe badahwanyijwe rwose. Abaroma 12:2, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha, ntimwishushanye n'abiki gihe mudahwanye rwose, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha, mumenye iby'Imana ishaka ari byo bishimwa, mureke ibindi mubireke. Umusirikare mind ze zose ziza zihinduka, tiyohura n'abanezerewe ngo nawe yamasigaraho ngo arasigaranywa. Ari kuri patrouille ari kugenda ngo reka naje mbanze nsigarenywe, ayiwe ntibizokunda. Aza yamagenda kandi nawe afite inyota, akazabona amazi iruhande kandi afite inyota, afite aho aza kuyanywera, nta gupfa kunywa nka civile. Abakristo n'abanaziri, abantu batiyanduriza ibije byose. Nta mukristo ugomba gufata ibije, ugomba kugenzura. Daniel na Sadraka na Meshaki na Abednego bageze i Babuloni ngo barebe inyama ahantu ziri kunyura na za vino ahantu ziri kunyura, ngo barazikenga, baravuga ngo ziriya nyama babacisha munsi y'ikigigomana, turi abasirikare ntituzokoraho. Ngo babwira uwabacungaga ati duhereze iminsi 10 tugerageze twebwe twihera ibishimbo n'amazi. Ariko aba bananda akaba basore ni ibihumbi mu bintu ndakunda mwisi. Ninagusura sinkunda nje ibishimbo, ahubwo wumva dodo simbikunda, simvuze ko ari bibi, ni byiza kuko muri vitamine z'ibishimbo ni kimwe n'inyama, ariko nje simbikunda. Kabona kaboga kavuga ngo mukihorere mumpe ibishimbo n'amazi iminsi 10, ariko muzamumva ibintu bimeze biteyeme. Suko amuvuga ngo hari kibazo se, ngo ubuse ngo ntariyamije ibigirwamana ngo zigaca gusa munsi y'igishushanyo, ngo nta kibazo, ngo byose biraziriwe, ngo nta kibazo rwose, ngo ubuse umuhunga nguriye brushette nkazirya ngo ntacyo namusabye, ngo hari icyo bitwaye se. Uzutangira ngo ntacyo bitwaye, icuri yusokiri hatu uzuvuga ngo ntacyo bitwaye, ukavuga nta kibazo, ukagenda bwa mbere bwaca bwa kabiri akamenyero bwaca umunsi umwe ugafatwa n'umutego. Ni gute worya ibintu by'umugabo ugira umugore akakugaburira kwa mbere akakugaburira icumweru kigashira ukwezi ngo nta kibazo, none se ngo azabimpa nabimusabye? Uzofatwa uzofatwa. Ketse ari abakozi b'Imana, ariko niba ari abisi basanzwe uzofatwa urushundura ruzogufata. Wari wabona inkoko iyo bashaka kuyifata ukuntu bazayigira? Bazafata utugori kazayinagira ikomeza ikurikira twa tugori kugeza mu nzi inkoko bagakinga. Ikizabidufasha rero mu minota 3, ikizabidufasha ibyo byose kugira ngo tuba abasirikare beza ni ukuyoborwa n'umwuka w'Imana. Semani amen. Hallelujah. Abagalatiya muhansomere, Abagalatiya 5:16. Abagalatiya 5:16. Mumfashe mwihuta we, iminota yanje irenzeho 3, mwihuta. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka. Haleluya. Kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere ikunda. Mureke mbatangaza ikintu cya kamere cyanyishe. Uzi ko umuntu ashobora gukira indwara, agakira kanseri, agakira malaria, ariko ntakire kamere. Umuntu tugafata amashimwe gushima Imana ngo yakize kanseri, yakize igituntu, yakize diabete,
ariko kamere ikiri mbisi ikanuye gutya ikanuye. Yewe reba imiti bazagutera, reba amaserumu bazagutera, ariko kamere ntifatwe pe. Umuntu azajana muri sale dope kamera bayiteye ibinya. Yewe kamera itazisinziruza n'ibinya. Uzi ko umuntu azasinzira agapfa amasaha 8 muri sale dope, ariko waje kwicuruka wicura kamera. Ngo se ko abantu batansuye kera ukamurakara ako kana ako kamera ni igihumbi. Umusaza azasaza ari umusaza uwabona imbaraga zarashize, ariko ka kamere agasoro k'imyaka 12. Ikintu cyayishobora rero semene amen nukwicwa na mwuka. Ugafata aside ugafata kamere ukazusiraho akaside ka mwuka igapfa. Kamere ntiza yicwa ngo nuko wakize, ngo nuko uri umukire, ngo nuko uri mwiza, ngo nuko uri hehe hagezweho. Kamere ni kamere. Ikintu gusa kiza gishobora kamere igapfa ni umwuka. Igipurizo citwa mwuka kirimo umuti ukazuyishahira. Singomba kuyoborwa nawe ugashahira angana ukanga. Ndakunda kubitahora ndanze ndihangana, gira nabi ndanze ndagira neza, barakwanga bange ndanze ndabakunda, naho gusa hasa hica kamere. Inkoni kubita, inkoni ivuna igufwa, ariko ntivuna ingeso, ntimara ingeso. Umuntu umwana aza bikirara mugakubita, basaza be bagakubita, baramube bagakubita pi, ahubwo amagufwa agacika. Ariko ingeso, ariko umwuka w'Imana azahatibuka. Paulo yaravuze ngo nanje yangezeho, ngo ndi umwana w'icenda, ngo nari umubi, ngo nageza ndenganya, ngo nari nk'abandi bose, nageza nangana nk'abandi, ngo ariko ubuntu bw'Imana bungezeho ndahinduka. Narahindutse. Sinje uriho ni Kristo, sinkiri wa wundi warugiye. Ba Stefano babicaga nkavuga ngo okay muri gukora igikorwa ciza abajama, thank you. Sinkiri uki ahubwo ikimpangayikisha, nta nubwo gusonza, nta nubwo kwangwa, nta aribyo bimpangayikishije, ngo nzampangayikishwa n'igihe numva amatorero atameze neza. Ico nico gusa kiza kimpangayikisha, no kumva ko hari abantu bagiye kurimbuka bakabura Kristo. Nico niyo mihangayiko ibiringira mu isi ibiri gusa. Amatorero n'igihe abantu bapfuye batazi Imana, nzandira nkenda gupfa. Avuga ngo narwanye intambara rero nziza, narinzi byo kwizera, igisigaye mbikiwe ikamba. Hari amakamba 5 tuzahabwa, ngiye kuyirukamo. Ikamba rya mbere tuzahabwa ni ikamba ritangiritse. Iryo rizahabwa abantu bishe umuntu wa kera. Ikamba rya kabiri ni ikamba ry'ibyishimo. Iryo rizahabwa umuntu abazanye abantu kuri Kristo, nibo bazahabwa ikamba ry'ibyishimo. Ibyishimo umuntu uzuzana abantu akabakura kwa shitani akabazana kuri Kristo, hari ikamba ry'ibyishimo. Ikamba rya gatatu, nanze kuvuga ibipande birimo, ubwo nyinsinze bari kwandika muri ihangana. Ikamba rya gatatu ni ikamba ryo gukiranuka. Muri Timoteyo wa 2 ku bice 8 ivuga ngo niba uzutegereza Yesu, niba ugira amatsiko y'ukuntu Yesu azaza, iri kamba uzorihabwa. Ikamba rya 4 ngo ni ikamba ry'ubwiza. Petero wa 1:5-4 rizahabwa abashumba, ngo baragiye umukumbi neza, batawutwaza igitugu, batawukubita, batawutoteza, bawuhana, bawutesha, bagarura, bagira gute. Iri ni ikamba ry'abashumba, ikamba ry'ubwiza. Ikamba rya nyuma ngo ni ikamba ry'ubugingo, ni iry'abantu bose bihanganiye ibigeragezo. Yakobo 1:12 havuga ngo hahiga umuntu wihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemberwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Imana ibahe umugisha. Ndifuza ko tuzanesha iki gisirikare twandikiwe, hanyuma ya makamba, aya mapeti. Ndifuza kubana n'ingero kumana
nifuza cyane kuzaba mu ijuru iteka ryose nifuza cyane kuzaba mu ijuru nifuza cyane kuzaba mu ijuru nifuza cyane kuzaba mu ijuru Zabaye umwami iteka ryose nifuza cyane kuzaba mu ijuru nifuza cyane kuzaba mu ijuru nifuza cyane kuzaba mu ijuru zabaye umwami nifuza cyane kuzaba mu ijuru tuzaja mu ijuru nyuma y'iyi mikino yose uko wawukina kose utegereza icyo uzahembwa uko wawukina filime ibintu umunsi umwe bizasobanuka abana b'Imana bazahembwa. Mana yo kwizerwa, ndakwizeye mwami Yesu, ndakwizeye nizeye iryo jambo ryawe. Asandi ko atari ibyaha gusama, Petero yigeze kuvuga ngo none twebwe twasize byose tukagukurikira tuzahembwa iki? Uramubwira ngo hano ku isi ni 100%, ikiruta ibyo ni ubugingo buhoraho. Abarira bari batuzabana umusaruro wabyo, niduture imiba tuzaneze batubona ibyo twabibona. Ababiba barira tuzabona, niduture imiba tuzaneze batubona ibyo twabibona. Yewe wa musozi muremure we, ubona wakora iki imbere yawe baberusa tukakubikira. Abarira babiba tuzabona umusaruro wabyo. Yesu, 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 Mana mwihangane nubwo mwahura n'intango byinshi igahindura imibiri yanyu. Mwihangane rwose, mwihangane nubwo mwahura n'intambara nyinshi bigahindura imibiri yanyu. Rwose uduhe kwihangana Mana, uduhe gushinyiriza Mana we, uduhe gukomera Mana we. Nimbona ndenze umusozi zaririmba Hosiana nimara kwambuka uruzi zaririmba Hosiana. kurwana neza Mana, uduhe kurwana neza, turindire kurasigwa ku rugamba.
bahinda barashwe Mana uduhe guhisha ibikomere byabo uduhe kurasimira twe gutaka imirambo yapfuye twe kuvuga bagenzi bacu bananiwe ahubwo duhagarare mu cyuho tubasabire abasirikare ntago bashobora kurata kubanza imirambo yapfuye ariko twebwe n'abapfuye n'abagize ibibazo usanga ari twe turi kubapuburiya turi kubatanga hanze tubabarire Mana